Hello, perlok projor kumno pilong. Kubule shibun yipi ban wan shagane ke channel my jonga. Te iwinga ko ban ong ipi shwan ban ipi shikmat kane ke video. Akane ke channel my jonga comeback vlogs. Kashan bandara channel jonga kala sha demonetize. Nandu mentas ni pimi video re dire hakato ke channel jonga mo. Te kene ke jing pa jonga sa siapa subscribe ke channel jonga mo. Barklat ban share barki perlo napi kenapa kiru kini yo entertainment nak video jonga ban kena video jonga mo. Te ya perlo mentah ngalawan biang kena jeka ke bangatung ya kini kiding agor bele ngawan hangne te bele ngawan hangne ban wan ya kini kiding agor ki bangala dep tung kilami islane em. Tekene deka basisya na pedinyo piru bun ki bakwa ban ya kene itu kiding agor ki bangatung kilami islane em kine kila yap te menta pinyo ibaro ka basisya perlo mo te naik skip ya kene ke video jangan ya apni pi baro te ya te pio iki ki baman shwa ki bangala tung te jangan bani pi mo kilami islane em pe teh oi perlok kilami isla pio i tang bakas lak kadang rit te pio i kalami isla kene gedeng agor mo hehe lami isla kene gedeng agor te pe hangne te dang rit oh te hangne ru lami pe lami kene isla te hangne ru lami kesla pe la kampuni ki bami te ngasih komen habanga i kumne mo te pio i kene baro ki jeka ki bangala dep tung ya kene geding agor te stepat ki bedang sa te ngadang wat ki tenrai te ngasan i pi hadin kapor mengatung ya kita stay mo te kumne gen perlok pio i oh mengadang along malik no ish mo dan peding nyopi don we wo komen ngau bru ngam ngalak let kerting jong ya yong ngai ba kacana nyopi kala dimon test kat gitu ki ding nyopi ble pim dire gitu ki ding nyopi kelang mapin yo malik am pu sama ki abangas ngap ya kata jing keren jong thai ba yong hinga tap asngap kumne ngau ngi mo perlo pe kene kasim pore ka panehe spau le ka sansnem te spau ka sansnem den ngani yo lengan long malik ru lengan long melihat den spau ka sansnem den lo ngasih komen siapa nga i kejing support jong pi kejing kerjaan kejong pi nga klima pi tengam long i perlok kene de ka basisya perlok pio i kene ka klau ba pe mo kanu kejing internet kene ka view sang ne kanu kejing internet perlok sio ba share kene ka video mo kenapa ne uding perlok pila bandi haden sipau ne kat sans nem sipau ne du kat sans nem kat sipor ya uban long bandi haban up ya kata kapor sipau ne kesan senam hadin pio i hapo ke thumbnail ngabu ngalalong malik naune uding agor te tu tang ban pen i ke ngabu ke tu thumbnail lemde ka basisya ki ding agor ki bangatung kin long mandi hadin sipau ne kesan senam ngata gen mo perlok tanga wan ne menta tang ban pen i pi ngine gideng kila mislan em te kene ke short vlog jong menta ngi mo te siapa subscribe ke channel thamai jonga perlok ngan saben EP vlog ba interesting bat ki jaka ki beton sene spo asam sasoba komen yang apa komen vlog agi jingkeli ngan sal jumpa ki jingkeli nyop ya next video ngan reply gitu ki jingkeli nyopi ngan sim ya ki keteng nyopi apa video mo gitu ki komen te kene ki perlok jong mentah ngi tengin sai kendu koi pat ke video mo I hope pila jong thu pila yo i gitu gideng kila misla te mo ngal is kendo mo te take care bye bye.